centašu. Prilika je za Barbareza, 1:0. 1:0 Sergej Barbarez, 4. minut. Sjajan centašut sa desne strane uputio. 2:1. Evo prilike, 3:1. To je to. To, odlično. To je to što smo tražili, to je to što smo provocirali i ponovo bok i 4:1. To je to. I dalje Mladen Bartolović brani Haber i evo ga, 1:5. Ovaj put 1:5, Misimović, broj 10. Ali golovi su plod grešaka, to je definitivno grešaka, prvo od sudija, kasnije jednostavno i pojedinačno. U igru ulazi iz Bule Trivunović sa brojem 20. Trivunović ide unutra, izlazi Bartolović, Barbarez ide sa Bolićem i Muslimovićem u napad. Mislim da će to biti ona naša... To je rizik sada, 100%. Apsolutan rizik, ali mislim da je puno manje... Pa do mora. Drži sudac, kaže glavni. Gol, 1:0. 18. minut. Norveška, Bosna i Hercegovina, 0:1. Norveški, kasno Marko na Kosovo stiže, 0:1. 0:1. Bosna i Hercegovina vodi pogodak u 18. minuti Misimovića. Najbolja nagrada kapiten. Radi svoj posao kako treba, pored ono 1:1 neka stave sada 1:2, nama sve svejedno, ali naša reprezentacija vodi 2:0. Nema opsajda, evo pogledajmo, čisto ubačena, prava lopta, jasno, konkretno i sad će biti dosta problema i pravi posao za ove momke da pokažu da mogu očuvati. Preko polja, preko gora. I mnoge reprezentacije, pitanje kako će djelovati u ovom junskom terminu kada je naporno. Evo sada prilike, Muslimović i gol! 1:1, sjajno, nema ofsajda, uzalud protestnuju turski igrači. Zlatkan Muslimović, njega je selektor podsticao pred ovu utakmicu, vjerovao da on uz Misimovića može biti ključ kao i u Oslu. Sada je proradila ta kombinacija Misimović-Muslimović i 1:1 u 20. Džeko, prilika, Džeko, udarac, gol! Poštovani gledatelji, majstorski je pogodio Edin Džeko, 2:2, imamo sada 48. minut, u posljednjim trenucima dolazimo do poravnanja i ovo je zaista rezultat koji smo samo mogli priželjkivati, pogodak u pravom trenutku kada smo rekli, Branimire, da smo primili gol u krivom momentu, sada dolazimo do gola u pravom trenutku. Najbolji mogući moment za Bosnu i Hercegovinu, jer evo upravo se ide na odmor, vjerovatno za 1 minut. Edin Džeko je pokazao kakav je goal-getter, kakav je majstor. Ali da vidimo sada... Poklonio nam je sada ovaj gol, 3:2, kažnjena je Turska, Branimire, za sve one promašaje. Neće se gada desiti da se Turska 3 puta vraća utakmicu, 3 puta vodi i ono što je bilo očekivati, imala je 3-4 stopne situacije, kažnjena je, tako to biva u fudbalu. Iskreno da budem, nisam vidio da li to bio Mladi Čušković ili... Ja nisam vidio ko je bio strelac, evo sada te ponavljene situacije. Da, Čustović pogodio je... Boran je bio Maletić, došao je od ove lopte, evo Džeke. Povrata lopta, 1:0! 6. minuta, Muslimović, sjajna akcija Džeke. 1:0 na samom otvaranju utakmice, ovaj gol na... Herzegovina came out of the blocks in the second half and Mirko Hrgović equalised with a stunning free kick in the 54th minute.
However, all his good work was to be undone less than 60 seconds later, sent off through Ivasevic after a neat interchange of passes with Merzic. A little lucky perhaps in the end, but passing the ball past Nicopolidis. Greece win 3-2 and head to Turkey in 4 days' time, looking to complete their qualification for Euro 2008.